A teško bilo šta reći kada ovako primiš gol faktički u kraju utakmice. Po svemu onome i kako se odvijalo na terenu i Željezničar, hajde reći, sa ovim kako smo igrali, šta se dešavalo, zadovoljan s bodom, jedva čeka da završi utakmicu, ti onda primiš gol. Ali eto, tako to ide. Čestitam Željezničaru na pobjedi. Mislim da smo prvo poluvreme odigrali kroz posjed i kroz neke stvari što smo htjeli, što smo vidjeli u prvoj utakmici šta nije funkcionisalo jako dobro, kontrolisali posjed, imali jednu 100% priliku, jednu neku polupriliku. Željezničar limitirali da nisu ozbiljno zaprijetili. I onda drugo poluvreme nekako trzavo, moglo je otići tamo i vamo. Ponovo smo imali neki posjed i par nekih prilika i onda prva prava prilika za Željezničar, 70. minuta, gdje mi imamo dobru kontru. Kroz pas pogriješimo taj pas i onda umalo primiš gol. I onda svaki prekid bili su opasni i čekali su to jednostavno i tu su prijetili. I evo, kad sam mislio da će se završiti, nažalost primiš gol, tako je i kažem još jednom, teško mi je bilo šta nešto konkretno reći, nešto više. Mislim da koliko sam pohvalio Željezničar u prvoj utakmici, koliko su bili bolji od nas i koliko nije bio rezultat realan, onda je danas to sve, mislim, puta dva, bar na našoj strani. Ali ok, sretno u nastavku Željezničaru. Hvala. Pa vidit ćemo, Brandao ističe ugovor, vidit ćemo šta će se dešavati. Daleko je sad o tome još pričati, šta će biti, kako će biti. Tu je trenira normalno konkurencije. Sigurno ušao je protiv Tuzla Citya, dobio je priliku. U zadnje dvije utakmice nije dobio, mora sigurno i kroz trening, ajmo reći, dati naznaku da želi da igra i da bez obzira što je tu još 3 mjeseca da da ta 3 mjeseca koliko mi želimo i koliko mi hoćemo. Lako je sad sa ove distancije pričati, moraš doći na trening pa vidjeti neke stvari i onda možeš konkretno pričati o nekim stvarima. Za ostale napadače imamo tu Haskića, ok, nije danas ulazio u prilike, ali je radio dobar posao, zadržavao, asistirao, bio je opasan. Nismo dali gol. Mislim da smo stvorili dovoljno prilika za postizanje gola, što nismo dali sad. Druga neka priča, ali vidjet ćemo. Daleko je taj ljetni prelazni rok, imamo mi puno još rada od toga. Pa protiv Tuzla Cityja sigurno da nismo zaslužili poraz. Kući isto, evo, primiš gol u neki kasni tok utakmice, isto kad smo lomili, kad smo trebali da okrenemo na 2-1, primiš gol, danas evo isto primiš. Takva situacija, mi imamo igru, ne možemo ni da nemamo igru pa da kažemo ajde nemamo ništa. Okay, nešto se dešava oko nas. Nije ovo izađeš na teren pa ne vidiš ništa. Znači evo, pogotovo danas, mislim da je priprema utakmice bila odlična. Kad će se vraćati rezultati, valjda da će se vratiti u kupu kad možda bude najpotrebnije, ali jednostavno nam je još to ostalo da probamo izboriti preko kupa Europu. Nadam se da će se tu vratiti kad bude, ajmo reći, nama najdraže. Sad govoriti o rivalu koje teži, oba dva protivnika su kvalitetna, vidjet ćemo kad izvučemo koga ćemo dobiti, pa onda možemo pričati konkretno o Sarajevu. Evo danas pokazalo odličnu igru, Tuzla City ušla u seriju pobjeda, evo 3 utakmice su pobjedili, tako da sigurno obje ekipe prepuni dobrih individualaca, dobrih igrača, tako da će biti lako, normalno da neće, ali da možemo igrati ravnopravno i sa jednima i sa drugima, sigurno da možemo.